Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul malah aku lempak kan nak. Hari mandi boleh, banyak hari malam. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Purun cakap bejar dia, Cong. Apa nak sebejar ya, Pak? Cakap aku lempak lah. Prabu kah? Kau lempak doi na jia. Kecak rau kelung. Pas abes cemrong. Ki kau siapa lo? Tininggi ibu di kamar kau lempak, Pak. Mau necem kamar kaki tak lah cep. Pasal kau lempak, Cong. Cak mulai dari tahun beri cerum keng lanyang ken eko lempak. Kecoben batre. Mak le bada kunan nasi sabu ecam kamar jia. Oh ya mundai kok turun boleh, Pak. Apa sedek maka kecong. Ni pas karola ko tedung. Ya laku apa Pak cok sak pasaan. Tak bulan si sak pasaan jia cong. Cak pas karola ko tedung. Bulan Ramadan riang tempat orang hunting cong. Keng benih hunting foto. Tapi hunting nyari pahala. Teting menemal kaki kutu andi ke istiqomah ani bulan Ramadan riang. Ya tedung ribing kok segebai amalan istiqomah Pak. Doin jia. Yalah Pak kok keng amalan hintang malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama. Summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulmawi beda teh. Tada dulmawi na cong. Tepak ngamalaki malam-malam na. Ngamalaki malam-malam. Maksudnya teh? Tedung cong. Tak karoji ya malam-malam dulmawi si istiqomah muni bulan puasa. Beda apa cong? Niatnya juga ada urusan di kok kalangker teh. Lo, kakek sing ngaji ketang anak kamu sholat ada urusan ji ya cong. Taring muntang anak tau ngaji. Cek dulmawi ikro lek kata hatam. Tu tak apa sih ya? Cek ada urusan. Iya. Yelah teh, kok gitu terus ya? Iya cong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i. Oh, mak kita ada pak aku lempak nak. Jangan digelak gua, pakun gol sebolo. Hari mandi boy malah itu sehat.
qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nek, Apa kak? cek bitabit, engkau pada terus na kamek, Oh iya kak. cek begeleng kok santri, ya tok odele ketengen sia sela. Dentek gelu ya kak. Engkau king pulan andi pacar. Kalian patang adu desain kami, king mak lagi dingtang pacar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Lek, Apa boleh kak? tak langkung lek. Mulai terusan cema semak kamek. Pulan sak pasaan, male pun colon tak dekat. Sadaqallahul azim. Ya, pas kasih bimek geng. Billah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dul, Apa? alaw na muna siya ramcong. Tako candeng kaning kelutok. Aduh. Taring pas peletun, Pak. Udah Mamat. Terus na kamu sholat dul. Tak nyari malam ya. Ini malam dem na dul. Cek yaki kol sebelas. Tak pas serangu. Ya apa na sengaja cantare ngak ria. Bah. Mun sampe nyari malam, tak kira secabang lo, Mat. Nyari malam ya. Ih, mayo. Lu dan tos kalau ya. Betul. Bah, hanya bisa, Mat. Enggak nyari ya malam. Pas pungkos malam kemarin. Doin ruah. Nyari malam demer ya dul. Opsi pertama nang kardu mader mah. Ayo. Berpakak karena pelacak rokok ya. Nyaman, Mat. Mumpung ki kol 12, waktu diberi keputusan. Betul dul. Mau rokok. Nyari malam demer ya dul. Nyari malam demer. Dul. Ayo. 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 Betul. Betul dul. Mau rokok.
Ibetal mat. Mi bisa. Cek ring bareng siapa lagi kapas saja ngakan ben nginom. Mau rokok bening akan ben nginom kan? Terus apa nyaman ah? Nyot. Rod. Beri di merut. Aduh urusan dul. Ya tanya ke siru jemat. Kede osantre. Apa mat? Perkara siapa lagi ke pasar ya perut. Yumun perkara siapa lagi ke pasar ji banyak mat. Contohnya ingat ngakan, nginum, pokok masuk aki bareng ka dalam badan secara sengaja melalui jalan tembus. Nyot. Maksudnya? Nyot. Tak ngakan, tak nginum. Arokok misalnya. Iya betul mat. Arokok ya masuk kategori menghisap asap secara sengaja. Mun benih asap rokok, tapi asap bareng nggak masak. Bun pelapan kan nyengak. Iya lain mat. Rokok ruang lakar sengaja diciptakan untuk dikonsumsi. Ben dalam rokok terkandung unsur-unsur nikotin ben semacam mang, sehingga perokok akan merasakan sensasi tertentu ketika menghisap rokok. Tak ngerti kok Rut. Mangkana munduk. Bilang kok mulia? Dem marut. Kan lah sore dul, mayu pas ngabuburit maren. Kon. Dama. Ngabuburit mayu. Ngabuburit dam. Kebuat tase. Jela kok ki mang kecil. Ya. Mayu dul. Dem mamat. Enggak nyari malam. Kebuat tase. Maka di nata ala pada ya. Yenjek dul. Nak kata nama kat kapi kebuat tase. Biasa mulai sore yang hari ya. Ini siapa nama dan res. Mengkau ben kaken rabadan res de ada mamat. Cetan dia sepeda motor kontes. Oh iya sih. Sudah motor jangan aku dem belum mat. Ada bikoi jual lah dul. Kita modal top up untuk naik level TikTok. Yalah mayu ngiba sepedaan kaki boy. Mayo. Kapan depak dan nari pas anu apa mat? Ya tak anu apa dul. Keng male ketela gaul robi reng goreng. Gaul apa nah? Mun nggak nganu pikir rembong. Benih gaul. Badan nak karo macet. Lu saper dul. Naik gas ngelak sojo kan? Tak tahu mat. Main tare. Lu lek, coba pas naik gas ngelak sojo kan? Tak lah pacan kok deh ya kak. Ki alaben, man pacekok na labine. Ibu labine dul. Jaga seporan kak. Ke Lah cak kir deh mat. Cak pasan. Iman kepasan ah. toro dul. Malah tak keto mane. Tak lagi betal pah ngene kemarin. Cok boleh pole lo.
Budi dina kapi kana. Iya, Rut. Kan tak seru ini nak. Sepedan polan sah biasa. Ya wak ka beureuh boy rong. Ayo. Pai bron. Siapa kena? Lu kak, mau keburu makan pabori. Pangalakson ngelak sojo nga. Yang koki kena. Krim rumah. Hai buru. Abodol. Cake buru, deki kening sonat du kali kakek adena. Ntar ada urusan demang, nek telabung rombong nutu pembong. Ngebuburit bun. Setalka. Ketika yang kurang ntar ngabuburit, sepatu lo nutu pembong. Muna motoran robong imbong, cek papa kerampak. Pak masih tung. Iya bun. Makle orang sinyal ibu tak repot. Saya nggak. Arya benih karo embong orang seorang. Maki selain pada majer pajak. Iding. Iya. Mikir.